So amabutho aright kakhulu, so athanda kakhulu ekucupheni makuthiwa nanga umuntu udutshulo noma ufe ngendlela engaqondakali, basibiza abantu bomndeni sizocupha lo muntu ngawo amabutho. So izongena impi aqede lo muntu kulwa nezitha zakhe, bese lo muntu kumvuka kuye ukuthi ubhuti omdala ngakhule engishaya ngebhande, wayengijwayela kabi, ngithethisa kwasha kwacimba this and that, bese awuthi kumthinta alimali, bese kuthiwa hayi lo muntu usejikile useshaya umndeni, aphinde futhi akhumbule ukuthi kaBaba phakathi asizwani nobani, ubaba wabulawa usibani vele ushone emsola ya, bese seqhubeka lo muntu eqeda umndeni, bese kuthiwa kunomuntu omndeni ophendukile ubulala abantu, kanti lo muntu uphushwa amabutho awaphumuli. Ake ngibingelele mbuke lapha ekhaya, igama ngumzothule ngokashembe, isibongo ngumafavuke njengede ngabani isambane sabonkosi angalala maqedo lala bafozane, ngunogwaja ozikhundla othi mawuvimba ngala uthuka usungale, ngumkhovu oyiphayo, kumadakeni oyishasa nketela. Ngiyabingelela le Nethezeka TV, igama lohlelo phila kanjani sino DR Lukhele 27 Dokotela Lukhela. Sikhulume kakhulu sikhulume kakhulu kada ngezizwe, kakhulu sakhuluma ngomdliwa, sathitha nezinye zezinto ke ezithinta abantu abasuke begula. Namhlanje sokungena kakhulukazi endabeni yamabutho. Dokotela, angivele ngikubingelele ngwamukele kwiNethezeka TV. Awu Msothule Shembe, kwishow yeNethezeka bhanya bobunakude. Sibingelela abalandeli nabathandi bohlelo lola ekhaya kuNethezeka TV, nabathandi bakaDokotela, ngoba nami kunabantu abangithandayo okufanele ukuthi bangaphoxeki, abawenza kama calls babonge isifundo, hayi ngoba bezolashwa cha, bathanda nje isifundo engisuke ngisifakile. Uma wena ungihlinya ngale mbuzo yala kwaNethezeka TV ukuthi isintu nokulashwa komuntu kuhamba kanjani, uzelaphisa nini, uvikela nini. Yebo kunjalo ke mkhulu, sithi nje hayi abantu beNethezeka TV ngiphakamisa isandla ngibabonge, nalabo labasalungisela ukuza nabanembuzo yabo sizoyiphendula. So eminye imibuzo engahlangana nenkulumo esuke siyikhuluma vele imibuzo inkulumo enganakwa lezo, sinaka le enohlonzi ekhomba ukuthi abantu basafuna more ulwazi. Dokotela, sizongena endabeni yamabutho. Amabutho abantu abaningi bawasebenzisile, abanye bawasebenzisa bagcina lapho ngenxa ukuthi uye mhlawumbe kuDokotela ngokugula kwakhe wasemhlanganisela amabutho, mhlawumbe ulahlekelwe into, wayihlanganisa amabutho nezinto ezithile, egcineni wasemnika wathi ufike wenze kanje, egcineni wagcina lapho. Lawo mabutho fanele usicacisela namhlanje ukuthi ahamba isigaba esingakanani empilweni yakhe, ngoba asetshenziswa yena mhlawumbe ahlanganiswe ngenhlabathi zamathuna ngelinganisa, kwayokwenziwa lo muka endlini la ebelwe khona yena ngoba etshontshelwe, kwenziwa lo muka. Fanele usicacisele ukuthi ahambe ibanga elingakanani mase kuba amabutho lawa kuthiwa ayagcatshwa komuntu noma alwa izimpi zomuntu noma angawenhlanhla, uhlukanisele ngokwezigaba zawo. Dokotela, akungene kuona amabutho. Ake siqale kulawa othi wena ngifikile kuDokotela wathi hayi fanele kuhlanganisele amabutho athile, uhlanganise inhlabathi zamathuna, uhambe uyofaka lapha endlini, ufike ushise kanje, ukhulume kanje la utshontshelwe khona, ukuthi lawo mabutho ahambe isigaba esingakanani nebanga elingakanani kwenempilweni yakho. Indaba yamabutho Mr Shembe ijulile kakhulu, kodwa ke phela iclient lona lilindele uDokotela enze iqiniso enza kwaziyo. Amabutho mahle, kodwa ke adume kabi ukuthi ma umuntu enza isicupho ngamabutho kufa abantu, and amabutho uma wasebenzisile kunesikhathi sokuthi uwahlambulule egazini. Ilento ke efike bese ifika iqaka kakhulu kuthi umuntu afika asetshenzwe, agezwe, agqunywa, phalaziswe, simclean, simfake empophomeni, simfake la simfaka khona ngokumgeza, ngoba sifuna ukufaka amabutho emzimbeni wakhe njengoba vese insebenzo yakhe noma inkinga abhekene nayo idinga amabutho.
abese umuntu akasabuyi ukuzohlambulula amabutho. Yeah. And isixoxe kahle naye mhlambe imvula sikhwama noma inkomo yomsebenzi uyikhiphile ekubuyeni kwakhe asisho ukuthi akaphatha imali. Uzohlambulula verse umsebenzi esiwusebenzile wamabutho. Yeah. Ngoba amabutho emzimbeni kufanele bese uyahlambulula uwadilize ehle lento ebizwa ngamandla. Yeah. Akwazi ukuthi asebenze ngezinga eliphansi ngoba inkinga obosuku ubhekene nayo usetshenziswa amabutho mhlawumbe uyagula. Sakufaka amabutho ngoba uhlaselwe uhayizo, izizwe, uyaquleka, ushaya istroke, amafithi whatever noma yini amabutho phela ikhubalo lempi liyalwa. Kufana noma kuthiwa kunombango wamathenda, umbango wezikhundla ini usetshenziswa ibutho noma umbango wentombi noma wengodusi noma umkakho akukhola ngasakwenzi kahle usuthatha amabutho washisa wakhulumise kuhlehle lembangi noma leli shenda lifihlile. So amabutho akusiza manje inkinga ke enkulu esibhekana nayo abantu babe besafuna ukubuya bezothola ibhavu. Yeah, lamabutho lokugeza lokugeza lamabutho ngoba lentelezi abafana babedlile beyemidlalweni noma bayempini noma bayophanda sho kanjalo. Kufuna lentelezi lebese beyiqaqa ngoba uzowenza iphutha kusuka isiphithiphithi lapha kanti iyona intelezi le. Uthinta umntwana ngempama alilimala imthambo yekhanda lakhe sephaphama no meningitis manje ngoba washaywa isandla somuntu odla intelezi akayikhiphile lentelezi. So intelezi yempi, intelezi yezitha nentelezi ledliwa izinsizwa ledliwa obaba nje makusohlangana namanye amadoda imeeting noma yini nje la kuzohlangana khona amadoda anokhakhayo olucinile intelezi sigabha ngayo. Ukimi ukuthi ngiphalaza lapha komlilo noma ngiyaphalaza ngifake ebhakedeni nginyonyobe ebusuku ngichithe la kuphambana khona indlela. Ukuze mangifika la ngiyakhona ngithola abantu abangihlanganiselele lelo tulo elithile sibephambane bodwa. So kukimi ukuthi ngenza njani ekushiyana ukuthi ngibhekene nasiphi isimo. So sichaza ukuthi amabutho into enhle kodwa abantu amabutho indlela esibanika ngakhona kwangathithi bangaba full discipline ukuthi babuye lento bazoyihlambulula ngoba manje amabutho asiza kakhulu ngisho ulahlekelwe imoto uyabuya ulahlekelwe yini impahla izinkomo noma yini noma umfazi uhambile mase kuthiwa nje sesithinda amabutho hayi izizwe hayi amajaji ibutho sifuna ukuhlaziya indaba ukuthi ibutho into enolaka kakhulu ebiza ukuthi mawusetshenziswa ngamabutho more special muzowacapha ungcono muzowashisa uzowaphephetha noma uzochela ngayo emzini wakho la kutshontshwe khona bakuntshontshiwe noma mhlambe masikhuluma ukuthi naku umuntu wesifazane umkhwenyane wakhe akamqondi ukuthi uyitshele ukuthini yabona usefuna ukufaka omunye noma usela ekhaya akasabuyi. Kunemfihlo esikutshela yona mawusulashwe la ekhaya ukuthi kulungile mnxenxe leyo mpemu nimbathe ndawonye ubusuku bonke bese kuthi ke insila le yakho usuphumela ngaphandle noma uzama indlela ukuthi insila le uyigeze bese uyichithe eminyango ukuze lo mbhemu lo mesephume ehamba ayijombe into encane nje bese insila enye usuyishaya esangweni iphambanise ece kuyona. Lamabutho vele aqoqisiwe ukuthi lo mkhonyana makuthi usozama ukwenza isithembu noma uselinywe umjolo uyabaleka kulomfazi. So mekwenzekile wabuye wazolala kulomfazi wakhe kufuna lo mfazi enze sure ukuthi insila le yasekamerweni uzokugeza ngamabutho bese wathela lapha eminyango kancane noma abone ukuthi wafihla lapha wangafihla khona inkunzi misihambile iphuthume emsebenzini bese kwazi nokukorobha la bese khuluma khona ukuze lo mdlalo odlalwe ekamerweni uboshwe ngamabutho ke manje kodwa akasaphumeli ngaphandle lo mnomzana fayeze ekhaya lo mdlalo odlala ekamerweni angasawudlali kwenye indawo akalimela iground selingapha manje. So amabutho ayasiza kodwa ke kufuna ukuthi ke afunde
ukuthi abuye ezowadiliza mesewenzile umsebenzi ngoba manje mesehlele kakhulu ayahlupha aphenduka nalomuntu lo msebenzisela wona bese iphupha lento noma mevela kwabantu abahlola kunjengathi bese ivela ukuthi hayi kukhona into nje enziwa umkakho so kufuna ukuthi usheshe bese uyalihlangula igama lakho wathinta amabutho njengesicitho mawuphuma nje ehlathini lapha ukuyoshiya into yakhona uphose lesi sichitho usishaye ukhuluma ufela amathe kanjalo mawusuka lapha uthi lo mthetho kufuna bese uyagezwa ukuze ube msulu so amabutho kafuna into enjalo ke nombethela ngawo la ekhaya nomcuphi imoto yakho amabutho ayegadi ukuthi khathi sithe kakhulu ma wayitshele kumuntu umuntu wayitshele ukuthi ufuna ukuphuthuma endaweni ethile black or red izothola ingozi noma ibe nenkingi bayihamba wena ayithola ingozi mihamba omunye umuntu isithola ingozi yashayisa akafi lo muntu yashayisa noma kuthiwa ushayisiwe sekufuna bese uyafunda ukuthi hayi lamabutho sekomile ngoba amabutho umekhandwa la athelwa ngogologo mhlophe athelwa ngogologo obomvu yebo bese fakelwa inyongo yenyathi so manje kuyimfihlo yethu ukuthi ke inyathi iphila siphi isigaba ngoba phela indlovu nje makuthiwa kunendlovu umboko wendlovu into ephula ihlahla nayo futhi inyathi iyalwa kakhulu ngoba embuthweni kuba nalezo zinto so lezilwane nje oba ngixoxa ngazo kafushane kunesikhathi ukuthi indlovu zizele njengempisi nje nayo impisi isuka iphakathi lapho inesikhathi sokuthi ziyaphingana kunjani njengemfene makukhona umathananazane inkuzi zibaningi landele lo mfazi wemfene umathananazane zibaningi so kufuna wazi ukuthi mawunikezwe ibutho inyanga yakho nixoxa kahle nayo ungajahi uyinike isikhathi nenyanga yakho nixoxe mkhulu likhuba lolusebenza kanjani imithetho enginika yona mina kusimithetho yami imithetho lezilwane ngibophelela oh yebo mase kuyisikhathi nje somhlolanja sekunokuphingana kufuna wazi ukuthi mangabe ngakunika amabutho owubopha umkakho kufuna wazi ukuthi mase kuyisikhathi somhlolanja izinja ziyaphingana ilwane ethile eziningi esiyibophela lapha ziyaphingana so kufuna wazi ukuthi uzongichecka la uzothola ikhuba lelikhothwako naleyo mbiza uyokuyiklina uvuse lesi sibopho ngoba lento ibekekelo yamuntu iphithizela ngokuthi isesimeni senkanuko oh yeah so wena sekufuna manje ubiyele nawe umzi wakho so unyaka nonyaka kuyavuselelwa awuntu uyayizwa into esichaza ngizwa kahle so nemfula mayihlokoma makufika imvula eziningi muwazi ukuthi wathola isiphakamiso semfihlela ekhaya ngokwesiziba imvula mayigqilaza ziyaqwala izibi yagobhoza imfula ethile kusephuka idindi namakhandlela soswashiye khona nawo athi umuva ngenye indlela so nawe uzobona izinto kathi siyaphazamiseka kanti la safungela khona inhlanhla yethu kunenkinga nenye ke into yamabutho amabutho makuthiwa la ekhanje nawo amabutho la ekhaya ngiyawagaya bese kuthi lapha eshe ehlathini lami leli umhoshi lo nginegubhu mhlambe ezu4 zamabutho leza igubhu igadelo muzi so lamabutho kukhona ezinye izinto ezibungozi othola ukuthi lesa sigubhu mangahlala la ekhaya esamabutho umntwana omncane lesigodlweni kangena so ukuze ukuthi nabantwana abancane balashwe njalo nowesifazane makathiwa ula igcekeni angopha nokopha kodwa ama-client ngoba ngafuna wonke umncane umdala wesifazane wesilisa so leza igubhu ngayibeka lapha ezamabutho akusona izizwa kuona amajaji amabutho ngizama ukuthi kunezinye izinto ezibekwa ngaphandle komuzi kodwa lezi zinto ngiyazazi ukuthi ngesikhathi esithile kufuna ngihambe lapha ngiyophahla ngikhulumela lamabutho bese ngithele inyongo ngiyiphahle izinto ngihlambulule ukuze ziqale kabusha impilo ngoba manje ma yabhimba ngale ngizobona legcekeni sekubhimba vele kufika ingane vele iqhewuka ingane ibone isiqoqa amehlo kuthiwa leli gceke esingena kulona inamandla kakhulu kanti inyanga ihlulekile ukucontrola ngale mabuthweni iyakweleta ngale so amabutho aright kakhulu so athanda kakhulu ekucupheni makuthiwa nanga umuntu uDutshulo noma ufeke endlela engaqondakali basibiza abantu bomndeni
sizocupha lo muntu ngawo amabutho. Yeah. So izongena impi aqede lo muntu kulwa nezitha zakhe bese lo muntu kumvuka kuye ukuthi ubhuti omdala ngakhule engishaya ngebhande wayengijwayela kabi ngithethisa kwasha kwacimba this and that bese awuthi kumthinta alimali bese kuthiwa hayi lo muntu usejikile useshaya umndeni aphinde futhi akhumbule ukuthi kababa phakathi asizwani nobani ubaba wabulawa usibani bani vele ushone emsola ya bese seqhubeka lo muntu eqeda umndeni bese kuthiwa kunomuntu omndeni ophendukile ubulala abantu kanti lo muntu uphushwa amabutho awaphumuli. Kuyadinga ukuthi ube necontrol ukuthi niyowamisa ngoba nawe uma wasebenzisa kunesikhathi ukuthi wahlambulula. So amabutho are very 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 good ukusebenza ngawo kodwa kufuna wenze sure ukuthi egcineni uyawahlambulula uwaphumuza umsebenzi ayaflasheka futhi ngoba phela inyongo yenyathi isuka ikhona phakathi. Yebo-ke nensele futhi iba khona phakathi zonke iqhwaga nje izilwane eziyiziqhwaga ziyangena phakathi. So kufuna-ke wena wazi ukuthi uma unikeza laba bantu uma bakunika imphumela ukuthi sekwenzekile ukuthi nokuthi usheshe ukhalime umuntu umnikeza izihlanzi ezimhlophe zala ekhaya. Lamabutho uma usula esigodlweni phela abantu masilapha thina bayasenzana kuyenzeka umuntu uthola ukuthi uzomenzela ibhavu elithile uhleli la uvela ufaka impepho la bese ushisa into ethile kubuye kube kude ukuthi utshele umuntu ukuthi hayi awuhogele lentuthu asakhulumi kakhulu sishisa lento la sifaka into ezoqhuma kulo muntu bese lokumxoxisa elanda indaba zakhe elande kakhulu kanti wena wenzela ukuthi leli butho lifaka lapha lingene kuye bese uthi hayi mkhulu kulungela kuyogquma uthi hayi mkhulu kulungela ukugeza usuqedile hayi mkhulu kulungela siphume siye lapha ukufika umgibeze phezulu kwetshe ngimcabe nakathi uyabuya ngithi ungangeni hlala lapha ngaphandle yini onayo la ngaphakathi athi sikhona sikhoma sami namafoni kulungile thile bafana bathatha izinto bamnike uthi hayi mkhulu ungavalelisi usiyongiqhuma ngefoni aphume lo muntu ngoba sengimnikeza amandla amakhulu manje lamandla ngimnika wona kufuna sihlangane nawo ehlathini ngoba enye into abantu abangafuni ukuyifunda nokuyimukela akufanelanga ukuthi yonke into uyenze lesigodlweni senyanga kunezinye izinto ezihlobene nawe oyikhokhela wayibhadalela okungafanelanga ukuthi zenziwe esigodlweni kuphe senyanga. Kufana nomuntu oyinyanga nomuntu uthothi namakhosi kanjalo umuntu oyithunya abafundisi abantu abasesigabeni esikhulu izikhulu ezithile nje obakugcwele izikhulu nje loya muntu loya umthetho wala ekhaya ngisho kanjalo bangathoza kwethu ngibhekise kubo thina la ekhaya umuntu nje imeka namakhosi ayisimo esikhulu bavela emfuleni simise ehlathini simcabele khona ngoba labantu abahleli kuyena bayakhothanyelwa kwayibona manje mase ngimguqisa la useyithwasa manje shothi manje masaqabana into zakhe ziyabhimba uma la ekhaya khona isichithe singena ke siphoso la ekhaya inkinga zala into zakhe ziyabhida ngoba kwi-altar lakhe sibeke ngelanguage une-altar yakhe yena emzimbeni kuyena yebo-ke manje-ke sibeke ngelanguage i-altar uma manje lo muntu ezoguqiswa kule altar yami usho ukuthi usengaphansi kwami mangilathi ikhandlela elimhlophe ngishisa impepho ngenze icelo nakuye kuyalunga. So kukhona umuntu okufanele ukuthi lo uyithwasa lo ulinka la ekhaya megejane nami ngigobela lakhe into zakhe zizobhimba kufuna abuye nenhlawulo asholeze this and that yonke into. So umuntu osuke yiclient okuthiwa isiguli ezolashwa uyakhokha lo muntu uyabhadala akufanelanga kube khona ubuhlobo obenzeka kimi naye nomsamo la ekhaya. Ngikuzwa kahle dokotela ake singene la ekutheneni ukuthi ke nanka amabutho ushilo ukuthi kukhona ashiswayo kukhona aphephethwayo mase kuba khona agcatshwayo ubani afanele ukugcatsha amabutho ukhulume nangesigobho uthola ukuthi sihlala ehlathini sinamabutho kukhona mhlawumbe singenayo endlini noma endumbeni ngoba sikhona la endumbeni sokuthi sikhona sinamabutho akuhlukanise lezo igabe ekutheni ukuthi ubani kahle kahle okumele egcabe amabutho ngoba abantu bayagcatsha umuzi umuntu uyaqholosha ukuthi ngayafaka amabutho phela mina egazini kodwa uthi uyabona into zakhe ziyastaka zihambe ziqabane zodwa. Hayi umuntu ogcatshwa amabutho ngokomthetho labantu okuthiwa bazalwe bembethe abogcatshwa amabutho lapho bese kuthi ke omunye umuntu othola ukuthi unabo ubudlozi obuhamba nobunyanga phakathi noma abantu bakubo ekhaya abaningi bebezinyanga noma babethwele so manje kunomkhubo wokuntshontshwa kweinhlanhla zabanye
uphumelele umuntu othile. Yeah. So lo muntu loyo kufanele ukuthi amabutho awafake egazini. Kodwa ke ngifuna ukuyicacisa lapha ke Chembe indaba yokugcaba. Indaba yokugcaba i-right. Ngibekise ngami njengomuntu wesilisa. Yeah. Ngawagcaba amabutho kuthiwe 7 days ngamthindi umuntu wesifazane. Yeah. Sibalekela ukuthi lamabutho mekahlele emzimbeni angashare nomunye umuntu aphile kimi asebenzele mina. Nansi inkinga enkulu. Uyawuthi uphela unyaka. Ngaphela manje kenze ukuqonyela ubuyiqonya undlula ngendlela. So manje labantu nje bazimbatha nabo banokungqolo okuthile nokuthile. So amabutho ayadonsa. So amabutho lawa manje aya ngokulimala ayalimala. So umuntu ke niyaxoxa naye ukuthi ke ngikwenzela lamabutho bese ngikwenzela ibhande lawo lamabutho. Ngoba ibhande phela mawuzodlala umdlalo wekamero uyalikhipha yabo. So li safe leli bhande ngoba lisaphethele original. So wena ngoba emzimbeni ucabile ujomba imbhulelo umbatha ingubo nabesimami kanjalo uyabona nje ize unika ungcolo zokuthola wena. So ungaguarantee into mayisemzimbeni uthi uphethe forever ayikho forever emzimbeni uma ngabe usahlaselwe eyiliko zomhlaba. Yebo. So njoba umthetho uthi nje 7 days awumthinto wesifazane. Zibuza uziphendule wena ukuthi yini le ndinga ukuthi mangicabile kufuna ngilinde isikhathi. Kusekelwa lende ukuthi iphile kuwe. Kodwa wena still usazophinde ukhombe enhle nasezantsi, ukhombe enhle nasezantsi. Nabesimami nabo bathola amabutho. Sizama ukuchaza ukuthi ke abantu abazalwa bembethe badinga amabutho. Bese kuba umuntu othola ukuthi ke uyinzalo yamakhosi noma uyinzalo yomndeni onokuthwala phakathi. So kufuna wagcabe lawo mabutho bese aba nayo bathini i-reserve tank ibhande okuzothi mangabe inhlanga ziyakhathala nayo uhambe wajola isijola kanjani wathola ukungcola wathi ubamba isiqunga sangazwela kwayisona kodwa kufuna kube khona le reserve tank leli bhande elizomsiza kukuye masixoxe ukuthi ufuna ibhodlela elizowagcina amabutho noma ufuna uphondo oluzogcina amabutho noma ucela ukuthi abe nesigubhu samabutho kodwa angilalele mangemchaza ukuthi lesi sigubhu asihlale endlini engenwa ngabantu besifazane nabantu abangaphansi kweminyaka ekasona sixoxisane ngendaba yamabutho. Amabutho mahle kodwa manje kufanele ukuthi uthathe kahle imiyalo ayikho omningi lemiyalo mbili mthathu ukungashintshi kulento engangishilo ngoba akufani nokuqebula isihlahla lapha usigcobe la bese uyaqhuma. Yabona amazoxetshula isihlahla kuxetshula impande kufakwa amafutha kujijela amathambo kufakwa uvuko namaphakama kukhandwe lento le iyathathwa into yogqitshwa somewhere somehow igqitshwe intabeni uyabona. So ilanda amandla ithwebula izithunzi ezithile leyo nto leyo isiwuthixo isiyakhothanya leyo nto leyo. So iwumoya ostrong ngeke nje ubeka amabutho la endlini phinde ingane zizodlala nawe la kuba nendlu la ubeka khona into enamabutho phakathi ungamane kungenani ube nebhakede ozolimbela mhlambe nenhlabomuzi ulimbele phansi ibhakede bese ubeka into zakho ezibukhali uyimboze la bese uyivala la. So ungatshela umkakho ukuthi hey lapha kunento zami manje ingane zami angifunile imali ngoba phela njengoba imbila iyopha iyangena esikhathini. So imbila iyangena phakathi emabuthweni. So manje lokhu kopha kusuka lapho noNtalibombo basuke bakhona phakathi njoba nje mayindodo ayibheke emehlweni ungowesifazane uyopha into eyophisa lo muntu yilezi thako lezi esuke khona. So siyayazi into esuke sigayile sifake phakathi masithi le ungayifaki la kuhlala khona izingane ngamani hlala emotweni noma isikorokoro sama noma mhlambe kusendlini emathuluzi ufihla into yakho khona owazi ukuthi ingaphazamisa abantu iwusizwa yona kodwa manje ungayibeka endaweni ezodala ubungozi against your family. Ngekuzwe kahle uke wathinta indaba yokuthi khona nabantu othola ukuthi bazalwa bemphethe sekwaba yiculo ke manje ukuthi umuntu wazala embethe. Ngiyazi ukuthi ngoba sikhuluma la sisendumbeni uyahlola kuqala uyithole indaba ubone futhi nendaba yokuthi uhambatha kodwa inkinga illa ekuthenini ukuthi sekwaze kwaba yiculo umuntu uthola ukuthi izinto zakhe ibophekile kodwa wazala wembethe kodwa ukhuluma indaba yamabutho futhi kuyona le iyongibatha. Ngicela uhlukanise lapho. Leyo kuzala wembethe ama-client noma abantu esibasizayo kukhona ababuye basilimaze khona
ngokujaha baqhuba ukuthi bakhona ukukhipha imali esuke ifuneka ngaleso sikhathi. Uyabona nje umuntu uyazonda muzothi ngicabhe izulu libafazi baduba inyama. Kufuneka ukuthi libalele kuze ngikucaphe. Umuntu usojahile uneyindlela zakhe. So kunamasiko. Ujahena lobukumbatha lokho ekuthiwa umbethe umuntu ezalembethe noma kuthiwa wenza lolu siko lokuthi uyembula njani kanjani. Kukhona into ekufuna iqondaniswe nomkhuba wezulu. Abantu alibona ihashi imalizala. Ngeke ulibone ihashi imalizala. Kunemfihlakalo yalembasa, phinde futhi kube khona lo mhlapho oginqika ungene emfuleni. Bese sekuphenduka leyo nto bayayazi abantu. So kunemfihlo ke umuntu mezelwe embethe okufanele ukuthi athathwa sondeze eduze kwesiziba bese sesithola umhlapho wehashi sithole imbasa le kanti uyabona ke. So kudlalo lo yamdlalo wokuzala kwehashi. Sithole lo yamhlapho waleli hashi ube khona emakhubalweni okugeza kwakhe. Kodwa manje izulu livumelane nathi ukugeza lolu hlobo lalomuntu ozelwe embethe. Njengentelezi nje makuthiwa nikaya intelezi yangampela noma ukhipha intelezi uthatha umkhonto uyayiphehla la. Makuyintelezi yangampela ufuna lishintshe izulu. Kunezinye izinto ekufuna ukuthi imvelo bese iyaxhumana nathi. So labo bantu labo bazalwe bembethe ubathola benethwa imvula lapha olwandle bathi bayabhava, abanye basemfuleni emini kabhali ngalibalele. Ugezwa kwalo umuntu makuthiwa kumbulwa ingubo yakhe ngisho amagobongo wakhe inkamba lesi mazenziwa kuyaye kube khona indlela ukuthi kuphahlwe uqondaniswe. Thina njengakithi makwenziwa umkhosi womhlanga imvula ngempela izoba khona. Makukhona futhi khona usiko kuthiwa kokhiwa lisekwane. Imvula nje uba yedwa emehlanganisa abantu ngakithi kunemvula yomkhuba ekhandwayo. Manje ke ama-client akholwa ukuthi nje mangaqhuma ngaphalaza umkhulu wangifaka ebhavini wangifaka inhlanga sekuphelele. Mamkhulu efika phothula igobolo ngami sekahambile. Kufuna masifika sizophothula mhlawumbe igobolo lakho egcekeni ucaca ukuthi sikhiphela ngaphandle kwesango ngentathakuza ngo-past 3. Kunale nkungu esifunako yamandla athile bese kuba nomkhizana omncane ozayo okhomba ukuthi kunyakaza inkanyamba zamanzi ngoba lo muntu lo nje obezalwe embethe wambathiswa izinkanyamba zamanzi. Manje uthola umuntu emini kabhawuzelwe embethe uyasha lapha ebhodweni uyaqhuma umthatha inyanga imphose lapha ebhavini afaka nezinhlaka seyahamba umuntu mawuthi ufuna ukuzwa ukuthi imaterial ekhandiwe ithini. Uyabo. So sengisho ukuthi ke amabutho ayasebenza akusona isilandela ukuthi umuntu ozelwe embethwe unenhlanhla ikhona inhlanhla kodwa kushiyana ukuthi lolu siko lwagcinwa kanjani. Uma inyanga ingakwazi ukuhlomisa izulu hayi lizoshaya umuntu. Ayuyeke umsebenzi wokugeza umuntu ozelwe embethe. Umuntu ozelwe embethe into yakhe makuthiwa uyasetshenzwa kufuna lishintshe izulu. Kudlalelwa umdlalo owenzeka uma kuzala ihashi. Hayi lawa abanjwe ngesikakaplani lawa asahlaliswe endlini. Amahashi. Sikhulume ngehashi langempela angasakhwelwa akholwa kumshini ngokuthovo. Sothola selizelela abelungu bayiphambanisa izinto kanti izinto zimnandi manje ngokwemvelo. So yikho imbokolo strong kulezi insuku ngoba iyona isazala ngemvelo iphila neminyaka enzima. So sengisho ukuthi la ebabuthweni impilo ikhona nama client nawo kufuna umuntu mesazi isimo sakhe noma inyanga ihlolelile. Kwesinye isikhathi kuyadinga ukuthi nawe mase umkhulu wakho okuhlolelako esohlolo wafika la fika khona ngendlela ahlole ngakhona bese nawe umdlalela nawe udaba lwakho ihistory yakho ukuze ukuthi akwazi ukuthi naye abe necebo lokukusiza then akwazi nokuthi enza ama calls kwabanye ozakwababambisene nabo ukuthi ikhuba lelithile sibanibani ngiyakwazi ukuthi uyalenza. So nangu umntwana uzelwe embethe manje kufuna ngimgeze ngimkhipha ngentathakusa. So le yankungu kuze iphakame emfuleni sithole le yamvula encane yokujabula kwezinkanyamba zamanzi ngoba phela ukwembatha lokhu kuyimfihlo yokuthi unengilozi yamanzi. Ingakho abantu abaningi laba abazalwe embethe umuthi awubavuma inhloko kanti uyabavuma. Inkinga abantu abaningi
ngizikhulumele mina ukuphambana ukuthi lolu siko lokugezwa kwakho noma amagobo wakho mephothulwa sizosebenzisa amanzi omfula, amanzi esiziba lapha sizolindela ukuthi kuyahlalwa kulindwe nje 2 hours khona lapha eduze komfula silinde impendulo yomkhathi. Ya, ngifuna ukuya lapho ngoba dokotela siyabona umuntu uma kwazala embethe uzwa sekuthiwa usefaka entasweni uxakeka ukuthi kanjani ngoba kahle naye nakhona laphana ukhona into emkhiphayo entwaseni uthola ukuthi omunye usegqizile ke manje ngokubatha kwakhe kanti sikhula nami eminyakeni edlula ngangakuboni lokho years and years back usakhula. Hayi abantu abaningi phela kwesinye isikhathi esikhathini samanje uma umuntu wakuhlola wathola ukuthi uzelwe embethe noma wakuhlola wathola ukuthi umkhulu othile wayephatha isikhwama ekhaya ubese inyanga siyishaya ivalo seyijayile umkhulu uhleli kuwe uvuma umsebenzi anti manje lenkulumo seyiyele kuthinaneni manje mase kudinyandwe lo mkhulu udinyandwa inyanga inyanga sitholile ukuthi umkhulu walomntwana wayeyinyanga bese lenyanga yona ingasalichazele client bachazelene esinye story bese sekudonsa lo mkhulu afakwe kulengane ingane igaqa izizwe igaqa amabutho igaqa amajaji isiqala isiphupha lezinto zobunyanga isithi ibone ibhayi elithile yena some ukuthi kuthenge lokho athi hayi ngiphuphe ngifaka ubuhlalo obuthile kuthiwa buthenge lokho njalo uyamlinka uyamfaka la wamanje uyabona ukuthi hayi kunosawoti so inkomo embili zizoba khona so naye uzobhadaleka kahle manje lento leyo ke isidalela ukuthi kumsebenzi wobunyanga ugcina unenkinga kodwa ke asizelanga lokho besizochaza indaba yamabutho nokuthi umuntu ozelwe embethe uyalashwa kodwa kunendlela alashwa ngayo kunendlela agezwa ngayo kodwa mina nje ngingedwa ngulukele ngiyakumela ukuthi lo muntu udinga usiko lwasemfuleni kodwa lesiziba ngentatha kusa abantu uyabona-ke bese sekuba khona indlela yemshiso ethile eyenziwako khona ezinye inyanga othola ukuthi ebukhosini nje ubona la bukhona ubukhosi la eyibizwako zizolapha zilaphela ukuthi kungena umhlanga ngesikhathi esithile black or red kufuna imvula esikhathi esithile ingene hayi imvula le ihamba nokuduma kwezulu ukuthi kufa abantu cha kwenziwa lokho ngoba manje kunento kufanele ukuthi isuke emfuleni so lento yasemfuleni mayisuka ihamba impumpunu ilanga libalele kushintsha izulu kunethe izifihla ngemvula so nalomuntu naye ozalwe embethe kufuna makusetshenziswa indaba yakhe imvula iyehle by demand kodwa inyanga mingenayo leyo nto lezi kuzokwenzakalani ya manje izokubhubhuza lo muntu lo uyaphumusa uyena kodwa nje black or red uyabona nje khona abanye abantu engingabambisa emanzini esikhathini esidlule sasuka libalele kanje ngathi ngiyofika nabo ngobona liguqubala ngabona kuqala liduma kayo ngathi hey ngeke ngikwazi ukungena empophomeni umbane wezulu kanje umuntu unezithe eziningi lapha indimeni yokuphila ngomuthi angazi mhlawumbe lo muntu lo engimlethile uzofela la noma umilo zalimala ngama aqala phasi ngathi ake kuhlatshelelo kancane ngoba ngibuye ngishintshe kwesinye isikhathi ngibuye bese masifika lapha asiye libhafu umuntu lapha efaka ikhindi zakhe ngaphela legengiswenka kakhulu ngishintshe ngifaka ingoma manje asesiyona ukuthi usayona usisayona kusuke sekukhona into engididayo bese nangithi ngiyaqala ngithi ukupheja kabusha kuyinhlolo ngiyathola umuntu omlethile vele into yakhe iqhumana nemvula so mina bengithi nje ngiphushela ibhafu yabo lasemfuleni kwashintsha manje kwashintsha ukukhuluma kwashintsha isimo sezulu yini connect umkhathi sihambisa lo muntu hayi wase lo muntu engilandisa ngathi mina that's why baba manje inkinga imfanele eziphethela aziphelelanga kufuneka ababhemela abantu kufuneka impuphu kufuneka sithole ijuba siphathelele siphathe ama drink lawo madala uSprite no Coke kanjalo no sweet abathile hey baba size ngorongo la kodwa phosa imali emhlophe la ukhuluma ushuthi siyabuya sabe shaya imoto futhi sibiyele emva siyofuna ezinye izinto sabuya sazosebenza wathi phume lempopho malo umuntu yabisho kakhulu lokwazana lemvula hayi into zakhe namanje ibhamile angibange samgcaba ngoba umuntu wesidalwa samanzi
kuthatha ubanzima ukuthi aqatshwe Yeah. ngoba amabutho lawa mawunogogo nje aba-strong bomkhuleko noma babephila ngokuthandaza abantu besidalwa samanzi uthola emlandweni kini kunomuntu owathathwa ngamanzi eyothwasa kanjalo so kufuna uzazi ukuthi wena usuyinzalo yomoya wasemanzini so ukugcaba uya kwintshontsha nje kodwa akungakujayeli labo bandabo baphila ngeinsimbi lezi ze-gold and silver baphila ngomsomi mhlawumbe aphile ngentambo okhalo phila ngoqhuma nokuphalaza ngoba lelo gazi lelo liyingozi ngoba inzalo yezinyonga manje le yankosana wena usahlanganisa amafutha emamba nani manje le nto isemva kakhulu kunalo yambhema so lo muntu into zakhe zizovela ishone phansi kuphela kwanhlanhla le ncane yokugcina afike nayo manje kube nona uyinyanga kufuna ngabe uyamthopha apha usumdraga down wena nyanga ukuyihlazo elikhulu so sesho ukuthi ke ukuzalwa wembethe ngeke utolike kakhulu ngoba abanye abantu baye bafuna ukusidrive ukuthi hayi mawuzela imbethe wenzela imbuzi nani manje musufika ngakithi eSwazini zokuchazela ngenye indlela emaXhoseni emaphontweni kuphi kwezinye zesizwe cha kodwa nje mina ku-one trick ukuthi insebe njalo umuntu idinga umfula nokuTikTok kakhulu kwabantu uthola ukuthi balalele inkulumo ngisho ubona ukuthi hayi yabona lena ke nje into engekho le ngoba bakhona abantu abakhuluma lapha na uthola ukuthi uchaza ngokwembatha hayi uthi uyalalela hayi into ephambanayo nangosiko mhlawumbe engakhula ngalo mina ngokwazi kwami cha insebenzo zokufuna ukuthi phela icishe ifane okungenani yebo kodwa manje incazelo ayingavuni usiko lokuthi wena ngumZulu yebo ungangilimazi mina ngoba ngiyiswazi ngoba thina kithi imvu idliwa njengokhari ayilithethi idlozi so sime ngembuzi kodwa kwezinye indawo bathi bayede emvini yabona so mina njengoba ngizalwa uMadlamini abayidla abakankosi bathi basaba umqondo nabafinyela so ngeke nje umsamo wasekhaya uze nemvu kodwa ke ngokwesigaba seyiphakamiso zami ebunyangeni bami ikhona imvu lapha nalapha ngoba nayo ingulube njoba nje abantu bephambana bethi ayifuneki thina ngasese sinodaba nengulube kodwa ke olungashiwo ngizwe kahle dokotela sengifuna ukuthi ngasemaphethelweni la ekuthenini ukuthi abantu siyalela abantu njengamanje uhlukanisile kukhona abantu asetshenzisiwe amabutho ekhaya kwahlanganisa nenhlabathi zamathuna kuye kuthiwa athatha noma iliphi ithuna uthola ukuthi kuyosetshenzwa leyo nsebenzo utshontshelwe webeliwe kwenzekalani uthola ukuthi leyo nto isiyinsila ekhaya kukhona into ehluphayo ngoba omunye uze kutshela ukuthi hayi mawuzwa kukhona izinto ezithi cha ovuka futhi ushise olusho lamadoda asebuyile manje reporter ayikabuyi wena uvuka futhi ushise ngifuna ukuya lapho dokotela ekuthenini ukuthi zonke lezi igaba ziyagezwa futhi uyakwazi ukuthi uqondanise nalezo igaba kakhulukazi lezi esesikhulume ngazo njengamanje lezi amabutho njobusho nje ngokuqhaqhaza kwerufu kweminye kwemizi bazofa ukukhokha bathi baxoshe izilwane kanti amabutho lawa makuthi qaqaqaqa irufu lamadoda esiZulu asuke edilika andike lento ijayele ukwenzeka emsini ofulele ngothayela umuzi ofulele ngelithayelisi abahlushwa lezilwane eqhaqhazayo yabona so manje khona ezinye izinto uthothi nesilingi ayikho so mhla kwanesilingi kwafulelwa ngethayelisi lobuqhaqhaqhe sebuyaphela so lento izobe sikhokha ngenye report uyabona kubungezwa nje nazi ispark sekhokha isihleli lapho besithi qha so lamadoda ashi sesikhona so yabona nje ezinye sezimo nanokuthi ke mhla kwahamba ugesi kunezinye izinto zala ekhaya ukuthi zikwazi ukusondela ayikwazi ukusondela ngoba ziyaxabana nokukhanya kwelight uyabona la esimeni samabutho so nami nje mangabe khona amabutho engibona ukuthi aphambana nami noma kunomuntu engimnike ngorongo wawashaya back kumina noma kunomuntu nje uyabona waphela ngisebenza nabantu omahlaka angisizayo namathwasa amabuya azofuna izinto kumina usumbona umuntu usepost ukuthanda kwakhe uyabona ukuthi unenkulumo egudlaka yabona unembi phakathi lo muntu futhi ubhekisekini mase uthi uya verify uyabona ukuthi hayi ngempela bekasezofuna nje ibutho eliphuma kumina uyolibhida nabangani bakhe abanye uyangigadla so makwenzeka ngifuna iqiniso
namabutho wami ukuthi la ngathume khona asawenza umsebenzi noma sekhona amabutho aphendula abhekiswa kumina ngicisha amalathi umzonke ngilale kumnyama la ekhaya ngoba ngenzela amanye amabutho angazwani nokukhanya eze lapha-ke bese sixoxa-ke ngobusuku bonke bese ngibona hayi ukuthi nokuthi so yingakho kwesinye isikhathi endlini yakwagogo iglobe ijwayele ukuqhuma njalo ishe besuke bedimanda ukungena kunomyalezo ophuthumako so abantu bakuvumela ukuthi endlini yakwagogo noma lapho kwavulubekeni kwesinye isikhathi kukhanya isikhandlela ubambe ngolidala lolu abandlu emhlabeni belwazi ukuthi kwakukhanya isikhandlela ugesi lo uyabaxopha ngoba nemfene nazo njoba ngathi eyinciphile nje siqansulwa ugesi kahle hle isakhona hayi ukuthi azikho yebo ke manje igudla ngale kagesi so makamba ugesi kunethuba elihle lisuke livulekile yebo ngizwa kahle mkhulu manje ake sibuye la ekutheni ukuthi lezi igaba ake sithi umuntu uwathathile amabutho noma uwacabile noma wathatha nebhande usenenkinga eziningi lento iyamguqula ngoba abanye sibabona sebethanda izimpi bathanda ukulwa abanye abasalawuleki kusolokho bayagcatshwa noma bengayilandelanga kahle imigomo uyakwazi ukuthi ukulungise lokho noma lezo zimo kanjalo ngoba abanye agcine sebaphambanisa ngekhanda begula njoba kunjalo nje kwesinye isikhathi kuyadinga ukuthi wena njenge-client uhlambule ukuthi hayi angifaka amabutho ngangilandelwa ngabantu kanje manje sengibona sengivele ngidinwe ngidedele impama kumkami ngikhahlela ingane yami ngize ngiyisole yabo sengiduba nemoto ngihle ngayi-drive nje mangangena etekisini ngena phakathi kwabantu kunjani kulula nje into elizima uyidlile vele kuyakuphoqa ukuthi ngakusasa mase kuphele lokhu benikwenza uyikhiphe ingambundelani ngoba vele izokuspark ingqondo idalula ulaka idonsela izitha phambanise nobudlozi bakho futhi buyahlehla kuwe usebenzisa amabutho ufuna wasebenzise lokuthi sithi iyakhishwa into elezi noma sithi uyahlanjulula sisuke sesikubuyisela ebudlozeni ngoba ibutho into osuke uyitsheleka okwamanje makuthiwa kuduka imoto shisa amabutho siwathumele khona bathi bahamba bafana bathi befika le babanga ukhathi waleyo mali yokudayisa leyo nto kwaloyo muntu naye avukelwe isilungu sizolunguza sizosesha kwakhe bafikelele izibithi bese kusuka ukukhuluma imenyeza imoto isabele kuwe kuthi imoto itholakala endaweni ethile amabutho ayommoshela lo yamuntu so nawe ungawadedela ahlale kuwe isikhathi eside ufuna bese uyawalumula emzimbeni wakho ngoba azoyisusa impi la ake sikhulume ngophondo sesigoqa uphondo olezitha libhekene nezimpi kakhulu khona abantu abanamathenda vele kuhlezi kukhona ukukhuluma khona abantu abanamabandla abanye okukhona ukukhuluma kumanje kodwa banophondo ngasese ngifuna ukuya lapho ukuthi uphondo lukhona kakhulukazi kubantu abaningi okusuka kubona ukukhuluma asingene kulona uphondo sesigoqa indaba yophondo ke khehla lamakhehla luhle kakhulu ezimpini la ikhathi nesisebenza ngalo kakhulu ugada izimpi kodwa ke phela uphondo njengoba lusuke luklina umzila noma luvikela isinkwa sala ekhaya kufuna bese uba nendlela ukuthi phela nalo ludlu uphondo ngendlela osuke ufundiswa ngakho ukuthi ke loluphondo ludla amafutha athile ufaka amagologo kanje uhlaba isilwane esithile ukhipha inyongo ifake phakathi awulifake igazi uma udinga igazi futhi kuba kuwena client ukuthi isibindi sakho sicala phi sigcinaphi so uphondo olwezimpi kodwa lukhona uphondo olumela ubunhlanhla ubunhlanhla lukhona uphondo linjalo kodwa ke siye sikhethe ilwane ezithile ngeke ke lokho ke sikuchaze public ngoba phela uphondo lomganka nje nophondo lukaNkonga uyabona lezilwane njengoba nje ukhetha uphondo oluthile uyabona nophondo lwembabala uyabona nophondo lwempunzi lungena kakhulu ezintweni zobudlozi uyabona so ngeke bese uthi uphethe uphondo olunyamazana yasebudlozini bese uthi ugadimpi idlozi aluthanda umsindo ngoba liphila ngomusa liphila ngokudiscipline namawoneli so la kufuneka isilwane esilwayo uyabona nalolu phondo lubophisa kakhulu nalolu makwenzekile ngenhlanhla anginalo ke la ekhaya ngifuna ukukhuluma okuzongilandela so nje ezinye zezinto Mr Chembe kuyenzeka ngoba olwenkomo uphondo sesaluyeka ngoba manje
imisamo seyoniwe kakhulu, so into enembuzi nenenkomo asisayifuni ukuthi ibe isikhongwane sokuphila kwakho ngoba imsamo yoni ngoba manje uthola ukuthi inkomo ihlatshiwe umhlehlo usudukile inyongo ayisekho sekunjani kulethambwe laduka manje lolu phondo lwalenkomo lizokudalela inkinga noma ngabe kuthiwa inkomo ehlatshwe ebusha uyicuthele khona inkinga ayishiselwanga impepho sigejana lapho ke so ngokumthetho nje besiya sithi thine nje ekhaya sikhula makuhlatshwa inkomo bekuthathwa ikhakhayi leli ushayelwe ngesipidi imbuzi noma yini konke okuhlatshelwa ekhaya bese bemonyula leli gobolondo la ngaphandle kusale lokho kumhlophe ngaphakathi bese umkhulu eshaya into zakhe manje mase kufika abaphambanisi bafike baphale khona lapha phezulu bafike bashaya nge-sandpaper noma ngefeyili bathatha ucezu bawuphambanisa sephethe uphondo osolumdayisako umkhulu uphenduke ligwaze kuye seyinkinga-ke leyo Ngizokahle dokotela abantu bakutholaphi utholakala ngaziphi izikhathi ukusebenza kwakho ngoba sila endaweni yaseNanda eKongo kufanele sicacise lokho abantu abakutholayo bakuthola ngaziphi izikhathi usebenza ngaziphi insuku lapha eKongo kwasakha ngenkani hayi bakuthola zonke izinsuku abantu Monday to Saturday Sunday ngiyakholwa ngiyasonda and ngiyasondisa lokho nje kufuna kuhlale ku-amen kubantu angifuni complain nomuntu othi angangithola efonini ngesonto noma hayi kwasha kwacima ngesonto nje yimpe enkulu siyakubanga ukuthi mina ngiyasonda ngesonto lezi ezinye insuku hayi libhubha nomkhululi ekuseni ngeSunday ekufoleleleni kwami nawe singampintsha lokho kuphalaza mawuzophalaza kodwa nje usheshe wazi ukuthi thina nawe nje makuqala ukuthi past 9 kuya ku10 isikhathi sami sesiyangilimalela ngoba manje ugogo bala ekhaya mangasondanga ngesonto iviki ivele lingaphefumuli daleke inkinga eziningi so sengangakujezela ukuhlehle esondweni ngibuswe ubunyanga ngiyayazi inkalvasi yogogo bala ekhaya engiyitholako uma ngingayi Nkosi Sihlangene yakuyimpilo lokhu nje into leyabekwa ngoba umfundisi akamzali umfundisi njengoba ngathi ngizalwa ngabaholi nje nginobaba inqwaba bayaziwa all over the world nje uma uthi nje lukhele mawungena eSwaziland kulele amabishop nje kulele ama-archbishop amadoda angempela futhi so ekhaya nje lento yokusonda into yethu ngisho ubhuti engibalamako nabesimfa kwami sime ngesonto manje make wathi nje uyalekha ubuye ulove hayi into zakho ngeke ilunga siyaphambana kujama kwayigubhu kujama kwasani kwajaji kwazizwe noma shisa ibunge ezi-serious zonke ziyajama sibanga ukuthi angiyanga Nkosi Sihlangene Ngizokahle inamba kaDokotela Lukhele iyona lo ebunayo escreenini usendaweni yaseNanda eKongo uma usuka kudeke niyafonelana nichazelane nisho ukuthi hayi ngizofika ngosuku lokuthi ukuze nawe ehlelele kunjalo Dokotela usukhoqa hayi abantu la ekhaya bayakwazi ukuthi basizakale bahlale futhi ngoba abantu abaningi baye bahlala 3 days ngokwezimo abasuke babhekene nazo abanye basuke uthola isimo sincane alapheke aphinde emuva abanye baye bathi asinankinga nomzi wakho siyawubona mkhulu kuyahlaleka kodwa ke sifuna iprivate citizen ukuthi ubaba uhamba nonkosikazi wakhe so bayakwazi ukuyibhukhela around la kodwa indoda nje mayisuke yodwa ibe lethu bhakha izofuna ukuphila la ekhaya umuzi mkhulu la ekhaya so umunye uthola ukuthi uhamba nepartner yakhe bayakwazi ukubhuka around lokho okwabo lokho kodwa ke usuku lokuthi usuyakhishwa usubiyela kini uphumela la ekhaya mangabe isigaba sami nawe sithi sohlukana emfulweni sihlukana emfulweni ngoba kunenye into yobukhosana empilweni kamabusane eyakhelwa kumuntu nosikhundla okufuna ngabusanyathela emzini unyendoda sekufuna uhambe straight uye kwakho nefull tank uyifake before makwenzeka usiyotop up usiyofika ngakini asikho ke izinto la ekhaya eyivuma ukuthi uhambe ngebhanoyi more especially mawufuna pheqelezi ikhuphulo
kodwa ukulashwa lokho kunyayo noma ungeza ngebhanoyi uyophinda ngalo futhi emuva kodwa nezinye izinto othola ukuthi ebhanoyini kufuna ube nendlela ukuthi udrive imoto yakho uze la kwamoto leyo ikwazi ukuthi igezwe nayo iqiniswe ngoba uyayithola umuntu into thothi uzengena emotini othola ukuthi ya speed trapper kwakudala iza nomphulelo omdala owafuna yena so vele iselambini ukuthi ingaginqika noma yini mase ufaka izinto kule moto kunenkinga nokuthi abanye abantu imoto baye bathumela izingane zabo ngeimoto zabo kanti abafana abaqabulana emotini neintombi zabo bayadlisa ngemoto imoto isinokungcola so manje mina ngisebenza serious la ngikunika izinto ziyophuphela emotweni yakho so kunjalo nje ngiseThekwini KZN indawo eyodwa la ikhonke eMnqamlezweni bayafona abantu ifoni ngayibambela anginayo umuntu ozothi udokotela usabhizi shiya umyalezo ngoba leyo nto ngibuya kuyona yangilimaza kakhulu abantu begcine sebefaka izimali kuthiwa kusho mina engashongo so umuntu mefona ngangabamba ifoni uzobuyela kuyena Dokotela sibonga kakhulu ngesikhathi sakho amen kakhulu Khehle Likhulu number 27 Facebook page DR Lukhele yonke i-media platform umuntu uyobona naye Metal Khele nje usuke esekhaya yebo ungageja number TikTok kuphi na kuphi nje mawubhalele Lukhele 27 siyohlangana kunjalo sibonga kakhulu kuDokotela uLukhele igama lami ngingumzothule ngokeshembe isibongo sibonga kakhulu nokuthi sicacisa indaba yamabutho ngoba amabutho asefaka kakhulu kubantu abanye uyababona ukuthi hayi sebelawulwa yiwona amabutho inamba kaLukhele ikhona la screenini siseKongo endaweni yaseKongo nje mongena nje eKongo nje eqaleni kweKongo silapho endaweni yaseNanda igama lami ngingumzothule ngokeshembe mafafuke njengedengabani sambane sabumkosi angalala maqedo lala bafokaza nokwathi izikhundla khundla othi mawuvimba ngala uthukusungale ngomkhovu oyiphayo umadakeni oyishasa nkintela ayiphindi ibonane nangokuzayo yipa